Kani kadika Pati CTV. Henin kasngi ka arphotrek unok pra ka office jong ka State Child Protection Society Shillong bat ka District Child Protection Unit jong ka Social Welfare kila pelong ya ka pre-Christmas celebration hasuso tham auditorium na ka benta ki khna consuat ki badan ki child care institution nalor ki khna na ki jaka bari ya ki khna bamdan yeng don sam na ki yeng ri consuat na kalangari khasi jantia bat Riboy District hakani kasngi lawan man rakhe lekman na ka benta ka jingwan ka Christmas ringkat dak jidan lang Commissioner and Secretary jong Social Welfare uba ti dekhar umbalong kongsan ba ubala pleru yakni kijing rakhe kiwede ki balai don lang hakni kasngi ki kenthop yo Director jong Social Welfare uba HM Sangpliang ringkat ki officer ba nong trei jong Social Welfare. Ya kau minyak sekarang nak kita kejikiu kejoki. Nah, I believe tentang is children of homes, like the mothers, the fathers of pay yang itu di homes. Nama tadi dia kejingkit kia kejoki. Nah, sekarang iyo yang ini kejingkitan kejisuk. Pertunjuk yang itu tentulah yakin. Ki happy berat. Nama tadi firmannya kisni kata kejoki. Fidan kami yang kejenisnya kejentrau apakah na ini part of the homes. Karena sekian berkembang kena dibayar itu kalenti, ini bau itu, ini ai kita jinglong kejoki kebayar baik garanti, kenang bau ubleyu nang terku itu, ada jinglong kunswet kejoki. Oh ubleyu nomino itu tip nomor Kumbangiya doon natin nagsasabi kayo, kaya goro ko lang nakabor yung sangking di jong rin, uman karkuya kayo, kamtang kaya epiki hefti ba rin, nagabunta ka laway di jong rin. Kani kadika Pati CTV.